Hey yo millet, sizlerle ben Mick, bu da kanal Kramik'te. Bugün biz Max Payne devam ederiz. 3. seri. Последние 3 года. Теперь даже я не знаю, что делать. Он вступил в крупную кучу дерьма, а потом наступил на ботинок Джека Любина. Göre bahane başlıyor. 3. Birinci part 3. seri çektik. Любин управлял всеми делами, которые касались сексуального шантажа, наркотиков и заказанных убийств из грязного отеля или трущоб. Полиция была уже близко. Он уже слышал вой сирен, и этот звук все усиливался. Diğer polisler Думал, yakın. что может покончить с нами, убрав Алекса и тем самым заманив меня в ловушку. Но все, что он получил, это мое внимание. Oba, yani bana tuzak kururdu. Polisler gelsin bunu tutsun. Alex yok da ki. Tek Alex bilirdi, bir tane birisi var idi bilirdi. Я вошел прямо в фойе Кассиапа Боганда, как уже делал сотни раз до этого. Этим местом заправляла кучка гангстеров со звериными оскалами. Братья Финита. Леди и джентльмены, вы только посмотрите, кто к нам пришел. Это же сам Макс. Вы меня догонаете. Сами додумались, или этому способствует вино? Макс'ın Не hocam, стоит ne oldu? отвечать. Это просто риторический вопрос. У меня есть кое-что для босса. Люпина здесь? Это зависит от того, кто вас спрашивает. Друг или кусок дерьма? Не стоит отвечать, это тоже риторический вопрос. Люпина нет здесь. Он передал тебе привет. Люпина Lupin. не было в дешевом отеле. Вместо него закрывался на братьев Финита. Otele geldi. Я награла взрывом. Ты Otele geldi. Feniktos şeylere ilişki. Banditlere baş. Gangsterlara. Yürü bakalım ne baş edecek. O izmi başlandı da seninize ne geldi? Ha sizindim ha. Fenit eyledim. Bay bay. So. Bura kadar idi. Seyfat göre ne kadar pullar var. Paskalara bak. Боссы, все в порядке. Боссы, Джо, Джулиан, вы в порядке? Не отвечают. Зови остальных. Давай быстрее. Diğer hiçbiri çağırmır. O indi bunlardan çıkmalı. Bunlar bossuydu. So bosslarını mahveledik. Geldim Machito. Buraya kadar da gagaş. Sizin bosslarımız geldi. Gitti. Ama ben hala oyundayım. Neye basırım? Hemen neye bakarım? Oy bir gagaş. Hemen başlı yatay işin. Deniyorum. С Люпиной я встречался лишь однажды. Всеми гангстерами управлял Винни Когнити, который был правой рукой Люпина. Когнити был очень взвинченным малым, готовым взорваться в любой момент. У него хватало мозгов, чтобы управлять делами, но со своими... Все, bundan da düşüyor. Всю свою ярость он извергал на наркоманов и девочек по вызову. Сделка должна состояться в отеле. Цитирую слова Джека. Винни, ты за это отвечаешь. Тебе будет помогать Рика Мартас. Если что-то случится, то вы будете мертвы. Все оплачивается по двойному... Kanala abone olmayı ve video like koymayı unutmayın. Хорошо, дайте ему все, что он попросит. Не провали это дело, или всем нам конец. Geçti. Дело Ви означало усиление охраны, блокирование дверей и огромное количество головорезов, у которых чешутся руки. Oy be. Я не видел ничего странного, но это не обозначало, что его там не было. 313. Финитас нацарапал номер комнаты Муартаса на полях оставленной записки. 313. Gitti. Buna bak. Ay bunu gördüğünüz ana. Yaxşı ama. Gitti. Mən bir sənə lazım. Her yerde o kaşkana değil. Böyle şey olur. Aa ne geçen. Bomba hava var ya çölde. Kışkana da mı? Yok. Az göre belki nəsə çıxdı. Bunun qışqadan zaten.
Heç nə. Heç nə. Okey. Burada bir dənə stop eləyək. F5. Buradan belə açılmır qapı. Yaxşı. Yaxşı. Onu deyəndə can basito. Canımız biraz aşağı düşsün. Getdik. Bura gitmə var. Burada da bağlı da. Выбраться было непросто. Лестница накрылась, а лифт застрял лет 20 назад. Onu da 20 ildir bundan qabaq liftdə dayanıb şeydi. Qapı da bağlı. Həmişə də bilirəm ki, şeydir hacı, canlara bax. Qoqa bu qədər can bilsə nə deməkdir? F5. Evet. Su işleri. Gelmişsiniz bir iş. Biz yukarıdan gel ya, buraya gelme. Oy zibi. Abi, söyle ben burada çəkiləcəm. Buna yataq. Romantik xanadır ya, bura başına var. Ben ne fikir... Bu nədir? Ha, qravətə nəsə baş verir. Tıp tıs. Oo. Buna var şimdi bu. Masaj eden kravat. Göçün. Tıp tıs. Ya değişir. Hayır, her yeri alkaşkana diye başına. Çörek çıkmalı da. Ne göre? Az göre. Şengra bil lan. Oy zibi. Kaka no problem. Kapı açık değilsin şengra. Geldim dedim, bildim onu size, yok çöre çıkmalıydı, yani yorumdan burada bakalım. Ha, anladım. Ne tarafı tuzdur lan. Biz buradan geldik. Koşun. Oo. Tatminler. Ciddi devam. Bak. Orada maşın var, otel. Otel yazsın qabağına gedir. Aa, bu tarafa get. Deyir, bosslarla nəsə baş verib, cavab vermirlər. Ay, yetir! Ağıl verməyiblər sağ. Niyə talat düşürsən o panzan? Özüm attım. Yaxşı. Kendine gel. Deniyorum. Buradan götürdüm her şeyi. Ha, getdik biz. Olan şeydi, olur arada öyle şeyler. Öyle şey olur arada. Abicim böyle bir şey yok. Bunlara bu kadar vurursan ölmek bilmirler. Gene bunu vurardım ya. Vurmadım. Ağılsızlığımla bir daha uçsaz yediler bir başa. Tam doldurmuyor. Biraz kıçında çıqqan saxlayır. Ha, yaxşı oraya gedir. Yaxşı bak oraya. Oya, burada da işin yoktu. Girəsən sevindindən, girəsən yine de tapasan. Niye yoktu? Ay, aktaran tapar. Den getdim. O izi bir-birini gözləmirdim. Qolum düşdü. Bu nətə içmə olur? Ay zibil. Saçı bana bastım ya. Yaxşı ya. Ay, mən də elə biləm şeydir ha bu. Qoş titresin. Qadaş. Oy zibil. Bunun altında neler gizlədir ya. Oh my shit. Oh la la. Deyir no smoking. Kalbi var.
Kapat. 301, 301. Bize 313 lazım. Evet, tapazı var. Bu ne içeri? İçeri girmiyor olur mu? Ahire, yukarıda, ay zibil, yukarıda kimse evisi bastı. Ne yazılı? Aha, bura. Oh shit, sen de oynuyorsun. Titredir ya, hamısını titredir elə belə. Elə belə otaqlara girək baxa, birdən adam bırakmayak lan, ha, boş boşuna. F5. F5, çok güzel oyun. Oy zibi, bak bunlardan uzak durun. Ölmüşler. Milord ne da? Bir tane gel, bir tane oyana. Yavaş. Böyle şey eləmeyin da. F5. Qaqaş böyle şeyler. Milo. Bir tane televizor gösterir zamanlı. Ay. Nerede güllə yoxdur? Lan. Çok seriala baxmayın, gözə ziyan. Deyən buna baxın, nə olar bu işləyir. Ay, püskürdür. Namaz püskürdü. Getdik. Ay zibil. Fire exit. Ay biz baş başına. Ay zibil. Qaqam. Bak adama deyirlər, sen kim adamı görəndə mən döymək istəyirəm. Niye işlətdin onu? Niye işlətdin? Manyak. Xəstə. Özünə iğnə vururlar bunlar. No. Bu deyən? Tab. F5. Çıkış bebito. Yok. Pain değil kaka. Max. Dedim Max, inanmadın. Ben de seni vurdum. Öldü. Bir cille. Ben sen boş boşuna deyirəm. Titret abicim, titret bunları. Oy bir şəkillərə gəl. No TV. Ancak ben, Max Payne. Sen orada ne ayırsan? Ne teştirim sen orada? Oca hazırsan sen. Geldim. Ellerini kaldır. Ulan. Titret abicim. Tıp. No interneto. No internet neydi? No televizyon. Mırtayla böyle vururum. Bu cülleler çoktu. Buna da o 3 dolar. Hele bu. Diyorum buna değil. Neydi bu işte ne olur? Ay zibe canım ona basırım değil mi? F5. Zaman var ha. Qəşəng. F5. Qalanız ancaq Zagruskadan başqa işlə bilmir. Elə bildim onlardan da, yani siz anladınız qırılanlar. Осторожно, может повториться. Автомат убийца. Это ты мне? Ну, ты же
Ay zibir manyak. Manyak. Belə vuruş görmədiniz. Hamısı gəldi, hamısına da vardım. İkisi də bir yerdə sən. Ha, belə şey olur Allah. Bir dənə bombam vardı, onda. Aa. Сегодня борьба против торговца наркотиками Валькирии приняла совсем неожиданный оборот. Ситуация ухудшилась после ужасного убийства специального агента Алекса Балдера, которое произошло на станции метро Роско. Подозреваемого видели, когда он покидал место преступления сразу после того, как прозвучали выстрелы. Полиция в данный момент занимается поисками Макса Пейна. Ay da bizi axtarırlar indi. Elə bilirlər bizi öldürmüş Alex. Alex'i başqası vurur. Буря, которые не видели даже старожилы. Ay da yalan. Adamın üstüne atmayın ha. Ben hiç kimseye vurmam, dokunmam. Biz iyiliğin tarafındayız. Aa, buna göre değil. Gözü görüm geldim. Bunu söndürmeli. Abi bir tane yok. Yok. Buna bak. Ben buna diyorum da masajdı bak. Prosto buna уже çömellemeyecek. Oo, buna уже çömellemeyecek. Vay be. Вечеринка уже затихла давно, но мне не было жаль, что я пропустил самое веселье. Ayda, zarfatsız. Yazık bir şıkıllattılar ama bize şey değil. Ay bu kadar şey işlettik. Top. F5. Ha bura oraydı. Exit bu taraftan düzdü bak. Ha bura bağlısa getik çalasa. Ay indi bizi polisler axtarır. Durum bilsən niyə belə kötüdür? Buradan çıxış yoxdur. Arkadaşım ben seni dövmeliyim. Sen o mikrob o zəhəri yayıcılardansan. Bak işlətdin özünə pis eləysən. Acılardan kurtaracağım seni. Arkadaş böyle şey yapma. Bir daha. O ne sesiydi abla? Hiç eləmədi. Bana yatır. O ketçap döküldü o. iki tane kapı. Oy be. Sen. Ah, chiquito babito. Oh, nahadı. Long. Kaçma ha. Oy. Gıgışıktım. Ay. Momento. Nahadı yazdı. Haydi dittiler ya. Böyle şey oldu. Yaxşı F5. Gördün. Mən öldürəcəkdi sonra çıxdı. Bu ne dola? Pizzanın vurmalı. İşte işlemir yandan boş başına şey değil. Ne yazılı kapıda? Motoza. İçimizdirir bu adamı. Hele böyle boş şey. F5. Я нашел комнату Морта. Ha burada Gagaş. Gagaş просто bizde burada birden her. Ne olursa. Sen bir gülle vuracağım görüm. Ay yanmağını yoxlayaq.
Ayda. Çok kötüdür iyi. Zato öğrendim oldum. Oha! Oha! Yüreğim gitti. Bala bu ne değil? Gördüm göreyim. Bunun göre buradan böyle vurar deme vaxtında. Ayda, ayda. Palçok. Hiç ne yaptı da. Demek çöle çıkacağıq. Ha zibil. Gedən deyiləm, yer gelsin. Buna da yuxarıya çıxış var, yox. Çölə çıxacağıq de. Gözlə. 313. Gələ bu qapının yanına. F5. Yox, tap. Eləcə bu qədər. Yaxşı, F5. Getdik. Вот ты получил письмо. Kalsoy. Mənə tuzaq qurublar ha buna. Gördün mü abi tez içəri? Мне не вывело никакой связи между Анжелой Мочнева, которая является Böyle bir şey yok arkadaş. и Валькирией. Все следы обрывались на Джеке Любина. Письмо в комнате Муэрта было подписано самим Доном. Это было первым намеком на то, что центральная фигура знала о том, что происходило внутри синдиката. Переделка, в которую ты попал после провала в Чикаго. Семья Мочнева поручилась за тебя, и ты ждал возможности отплатить нам. У одного нашего друга есть обезьяна размером с Кинг-Конга, сидящего у него на плече. Ты нам нужен для того, чтобы прикрыть нас, когда мы будем выполнять самое важное дело. Сбор доказательств позволит сэкономить старику несколько сотен патронов. Я уже давно перешагнул ту черту, после которой нет поворота назад. Все. Geri dönüş yoktu. Ancak ilerle. Düzdür. Metal. Oyunu nasıl tecrübeleri? Oyunu nasıl tecrübe? Baba, ay götürdüm. Oyuna koy ver içeri. Bir ki bence onu görmeyeceğim, bilmeyeceğim ya. Kaka şimdi biz gelirik buradan ha. Yaxşı, anladım. Buradan qaldı tapmaq yolu hansı tərəfə? Sola sağa. Sola getsə öləcəyik. Ha, sola gedəcəyik öləcəyik. Sağa da gedəcəyik öləcəyik. Olsa... Aa, başqa pəncərə. Anladım. Akıllı olmaq lazım. Güllə səs gelir. Kimse var? Мне не хотелось знать, что тут случилось. Зрелище было не из приятных. Uyda, Gogon. Gogon o neydi Allah arkadan vurup böyle. Oo, kokteyl. Kokteyl ne içinde? Oy zibil ne kadar verdiniz? Diğer oyun nasıl değil? Kebap ediyoruz. Diğer göre. Ver pamuçkan ver F5. F5. Yok bura değilmiş. Ona demeli səhv geldi. Bura değilmiş. Harac etmeli ya. Demet çölde yukarıdadır. Tencere, hayır tencere. Bilmiyorum, polisler geldi. Harac edeceğim.
Onu bildim ya. Neyim öyle? Bana haraç etmeli ya. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar. Ama hiç sayı düzdü. Ben çare çıkmalıyım. Buradan giriş yoktu. Buradan da çıkış yoktu. Bildiğim. Yok bu değil. Lift. Bu da değil. Arkadaş bunlar elinde adı momente gelir adam deli olur ya. IQ. Я думал, это точно бомба. Нет, русские сентиментально, они сами напросились. И я думал, это бомба. El bildiği bombadır. Vay lan ne yapacak? Kavağını öyle görmem sen. Ha burada değil. Стоять. Afrika baby. Afrika baby. Mənim dediler ne güzel. Sen özürlü say, özürlü say. Özürlü say, özürlü say. Sorry baby. Sorry baby, sorry baby. Eksin burada da ya. Ama ben haraç etmeliyim ama bunlar niye öyle eyleyim? Yok şu da var. Ay nizam bu kapıyı açmamış değil mi? Manyakhane değil. F5. Aa bir de baby de çıkmadı beni seven. Шлюха оставила дневник на столе. Kahve. Ne? Estağfurullah. Ben yürüyeyim. Ne? Arda. Diye bir tane zapiska koy vardı. Defter kitabı. Şeydi stolun üstünde. Ha de bu. Bu da yoksa bir şey. Отправила ей новую запись с Альфредом. Пока она будет платить мне за эти записи, старик будет каждый день приносить мне товар. Oo. У нее был неплохой заработок, она снимала на камеру своих посетителей, а после этого продавала их тому, кто даст больше денег. Это ее убило, если этого не сделала раньше кто-то из ее клиентов. Ay zibi çilli şeyler çekip şey değildi. Pula göre satırdı. Bunlar. Çok bunlar. Tık tıs. Ho. Tananay. Geldik. Ay çıkış yoktu buradan. Oradan geleceğiz. Hoppa. Hem şkaf hem çıkış. Hii. Kamerayla. Ay balaca deşikten çekilmiş. Ana. Bütün kasetlerinizi kırarım ya. Biz temiz iş göreriz. İçinde ne kadar şeyler var ama. Abicim biz kırılma ya. F5. Aha şimdi bu taraftan açılır. F5. Bizim ne kadar beynine karışır.
Soğla. Kaçma. Kaçma. Uç. Kaçmayın. Fiyum. Lan. Ay mənə də vurdular. Lan. Lan. Belə də şey yox da. Tək lift işləyir. Yes. Lift işləməsə olar, qaqaş. Buxarxana başlayın. Bir də buranı da gəzimdən baxın, bəlkə nə stafdan. Oradan gəldik, buradan getdik. Bura açıq deyil. Bura da işləmir. Çox zor, yaxşı getdik. Din, diri, 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 diri. F5. Все. Bu da son dostlar. Davamını görmek istəyirsinizsə kanala abone olmayı ve video like koymayı unutmayın. Sağ olun. Bay bay.